usuka ko-Facebook umphazamisa bayidala lombala omncane futhi ungangelo njengegciwane elisha amabona ephumelele ukuthi ngaze ngizonde kuwa nomhlaza umbizo wabangala Nomculo kuzofa uma sithina sojabulisa ukuphambana kwenu uchitheka igazi lo gazi inyembezi zisincedisela iminyaka ukuphila emhlabeni siphe sibancane sishiye umndeni wethu n'ingane zethu zinjani uyazi ukuthi namhlanje kulo mcimbi omkhulu wempontozelo ukhona ubhuti umtshengiseli lidale bamsubhida abaningi ngokomoya ukhona ubhuti umgqumeni ukhuleka Mkhumalo ingoma kaThina ngokomoya ukhona futhi nomjikijela ekhona Shwakuza naye futhi ngokomoya ngiyacela abafowethu ukuthi nasizotha nangenhlonipho sidlulise umkhuleko omfishane ekuthenini lamadoda esemabizile siyacela ukuthi asicelele lapho uNkulunkulu uma kusinecala sithethelele sikwazi nathi ukukhula siwuhlanganise nje ngo-45 years njengomdube Ayizokwadale amaningi bafowethu ngiyalibonela ukuthi selisephumile kuyangijabulisa ukuthi nilindile nabazinkumbi lababangaka nakulinda inkulumo enohlonze inkosi yemaskadi inkosi ingiphi nje wabasiza isilo sakalanda sithi sihamba ngabantu inkosi lesizotha ingesisoka iyapha ikhulumela